The Badwam TV Badwam Jumadi so na ene won komo ahodo bi e wo ho a wo say de ebre wo me wo Lawson Herbal Center for e wo ha wo mu nuru ahodo ye a wo adwama so no yenya wo ma ye ne won ba bedi ho enkomo nti wasum na e fama ye ne Jumadi ne yasese ne kama paade amamo be me na no peye mu ache na bia bokode Adom ye da sepa Lawson Herbal Center yenhwe nuru ahodo wo adwama so uni abade di ka meda wase so nkokwan so se anope waje me feso na de mewura wontem na mefaso achia metiefo ne mahwefo anope se dande nyina omani di Lawson Herbal Center echi samre mi ame no betwetwe nkomo e de afa enupa maako miensa Dr. Lawson Chairman aka the Virgin Doctor e de abadwaman so a ye di kutwa yarewa no medina eye oti Ernest sounds na person obo medina me chewus kakakra bi a obetimi afre me the Virgin Son minu ya ba wate ase because me papa de na Virgin Doctor me nso me de na Virgin Son enuro ne ya miensa anopai me ka ho asem e de ahye atiefo na mum hye no nso se e bi a wutie ma anopai yare bi aye nkodanda ahye wo so wakọ hospital ahodo bebre why lab test wanu madura enkwa e bi a person ofre ya telephone number se didi dwuma ne eye mienu number no eye 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 0248 61 99 99 offers our number simi no awon sabeka Dr. Lawson enuro ne yamiensa ya wa Lawson Herbal Mixture and ya wa Law Care Herbal Mixture sounds ne ya wa Lawson Delayman Capsules enuro ne miensa nyina e wo pharmacy e wo herbal shop na mom tie ne yie Ghana asese minua ba ye nuane a ye di ne akwakoye starch enuane se nuane a ye nso ye di nuane nro bebre na yeden aguso se ye di se nuane a na akofa yare ayeden e di abre starch nuane a meka ho asemi ebi e banche ebi e mo ebro bayere ene ne keka ho edoso e wo ye memu se nuane enhwemu am ye hu se ye di a de braye no eye carbohydrate bia nso akoni padue ma anase akoni padue ma ne end product ne eye glucose se glucose bani padue ma eye sichire se aduane kuro ya ye di ede ya sichire bani padue ne no esan so de amaman e bani padue ne se de amaman ne ba e begina ntinim na mantinu entimi nya adwuma obu ono ma ne ntini mo sisi ntino ni moja e woni padue ne ma wo se die frusane no entimi emfentini ne enu na broni ato ne din se poor blood circulation entumi ka kire obi bia a wotie ma no pai se wo ya abrewa wo ya abrante wo ya ketesia na wo di starch enuane bi na opesa ho bon ho ban abra wunya nsunsanso bone anasa yare bi metro ni padua nim na sa opesa ho bon ho ban dia eduru a me Virgin Son me kanfo dia ma wo se dan dan nyina wo di starch enuane ade bon ho ban no e Lawson Herbal Mixture edi anti na me kasa si edi sa anuane a etimi di sisi yare e stroke yare ebi yakoma yare because na dwodwidi eden e wo ho obi kura stroke nti no obi so ade ma na ne nsa yeden e popo stroke yare bi a emfata ko penchi nipa eden kakra ena sa wan pa duru a ebetu ase na ya adwuma fantinim na ma wunti na timi ya adwuma yi a ena wan hwe ya na aka wato kete so se ado to kete so de aka hunu se wadwuma bi a wo ye bia na yeden asai na mo mesre monso a moso ade ma na mo nsa wo so stroke obi de awia pia na ne tiwi ema chemienu wote sa fase eye ne ya left and right na ede edwa no wa hu sansunsansuo yi no mesra e stroke na ebo won kaye obi kura no ma wose meto ase ntini etwemetan eduru ma bia mekoto gye na ahono na achia mesra untimi nya ho hwe oto ase ntini adwetwe no Lawson Herbal me shanko ani eduru a me kanfo de ama wo se minim kura minim enkohina wodu atwe ho ahia ye wonunum ye wonim tree ye wo moringa ye wo asasuhwam sausene ye wo dua bi te se 20 ne ye wo kokoro do so sausene ye wo edua bi a ya to ne din sa mahogani ni nyina wo Lawson Herbal Mixture mo enti sa wo tie mi na sa wo ye panyin na sa wo pesa wo te de America na na wo gimi dia hwenua na amekeka de kire wo no enne ba mo sa wo no maduo we ya ekoye adwuma afentini ne mo wa wo so ade ma wo sa popo no maduo na ebegyan wo nso a wo tini edwao wo to ase ntini twetwe na wo kotodwe hu na achia no
Wontimi nya ho hwe no pe Lawson Herbal mixture de kira kwan e brand nti fa me number ne 10 peso number ne 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 0248 61 99 99 medical catch us and run ya miensa Lawson Herbal mixture kro ya no general bodily pains mo mo chiri kase mo da so we no pass ya buru no mo asabi mo so mo de akoya malaria no obetimi anam Lawson Herbal mixture ni bi eduro no kwa pharmacy Herbal shop biara e wagana ha no obenya biato o kan shi dragle no obowura ho no kopa bito we ni eduro a mesraw ye de afam fidie ma Food and Drugs Authority ade atum entu hwe aduro no package ehwe ne brand a eduro no akono wudi gidie koto na wonom na ekoni padua no ma ekotu yare na se emfansu nso ambane ne dai emrew mesraw de ataso mienu eye local Herbal mixture local mixture ye dura me virgin sun edura me ho kani num bi na me ho kani magina tuma mitimi emfa na chi eye local Herbal mixture minu aba de enti na me kasa yanhwe Ghana fo ma ho ofefo a omo wo Ghana ha enei emama no ko omo nchen ya no masa atwe asen ahimfio wonti no ba ma ne kwa na ne nyedai enka ho wa ba bi hwema no pei ono so de akoye odi pua ensu afita bi taate ne wahimfio enka bone efra ahimfio ba wa ba bu ono ma odi pua nti ama na tenka kura akọ akiri so ohia ba ma na wontimi nya hwe eno nso oda ho se etim local Herbal mixture infection eduro minu aba local Herbal mixture ni eduro a ekumekura ewo oba ahimfie se meka kura wo oba ahimfie a na ye ode pua na meka ho asem no onso ode pua nti oba ho no ma na wo so tie ode pua nti wo ho no ma na wo fon eduro ba na aba no ma ebesiesi oni padua local Herbal mixture no futini wom local mixture asasehwam wom local mixture 20 na Herbal wom local mixture natural spices ebi to say ginger lemon ene hwentia ni nyina wo local Herbal mixture weni enura ekum etia antibacterials se meka antibacterials a na infection now entihwen wo ba wodum local Herbal mixture na eduro we ekoklini wa himfi ho eduro ni koklini padua na mama infection na edi wunya ema wuhia ba ba ndifu asikafo a ode puanti emama ne ekono wo se obi na edi hu ogu hu fi enyo obi na ka wo kira asam bia o eye ode pua no ena eye wo sa wonum local Herbal mixture esiesi ahimfi ho enkaboni bia ema ho wahimfi ho no opesa wo ya virgin girl a eduro we no ode enom to aso be miensa etoa ne miensa anasa enum wonum yie no waso be ya wensen wonum yie no waso be twe ebe ka atwem what ya se ena me se oba bi se menum eduro we a Dr. Lawson Nyamishira no oba bi se wonum local Herbal mixture no nikunu first para nikunu fa na chi na nsese nikunu ntime nyedai emfa na chi biem eye die ntia na himfie ho no aye virgin enna akofa virgin doctor ne virgin sana ba no minu aba enti mesra ma ne nyina se no futina wa do we mu ntine wono ma me misi mi peni futele me dia me hu me yere kura obehu o no futele wo ya ba ma o fa ba pedi o no fu o because se wo kwa adwuma ba na woni sika no oba na destable na akorokoro ne kakra na adu tia yeden akoto so eba sa minu aba wo se be ma no ne wura fi bibia na dia ni gie enti mesra mo ema no eduro dia ba ma mo mama aro mfi number ne hia from na yeni nkomo wate number ne 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 bidiminsam nyina ba wiye local Herbal mixture bema wo de akoya baba so kramai kateva ebubu no ensansa begu bema no nso numbi weni aduru etimi ka bema no wo ba ebom weni aduru etimi siesie wo ba ne bema ntem esiesie warefo ntem kopedu na kira kwan ewo Herbal shop any pharmacy bia menya bi me kwakura no mema rembi se me ye bema dia me di twato ye delay man capsules sa duro we minu aba aboso mi bia me no mbako edi anti ana me kasa me dia me se sa me bema pa ba wudie anka me no tie kasa maso a me di ti asem anka enwu minu aba wati ase ye ka bema nya bema ne de sabi edu na jona kwa tententan o enya bema ne de wo yire fra wa na jo aso wa bre o na mom bema ne de otimi tutuo bema ne de wo kwan so a wo chele
enti wo ye bema wo ba da brijo wo ye bema ukosina ni ma asesi ya no wo jem no oba ne bu afu no wo yi ne nsa no de abo waso eya wo fele wo nkaka wutirim se wo mama sem no etechema Dileman Capsule ye mama dru aminu ba agi abasobode when I Simba Business Africa Excellence Awards, the year 2023, a come at Dileman Capsule. Okay. Bema waba da bido to wire da ungo pe bintonum. Dileman Capsules we do sukro wom, akoma wom, krama kwati wom, damram wom, asasucham wom, ododua wom. Wunum sa aduro we ya, ekoya adwuma fantinim. Usisi mu ba ya den. Wo pa chi ba ya den. Usia oba na obeda ni big. Father Carlos number na me kwa. Number is 0242 133 577. Yada se mano asopa. Yada senti Dr. Lawson. Ena yete one more enkano nti nrono miensa e wadwama so kona kofa odie condition no de wo mu no akofa no wanom na atumi aboa ma ho ayode ma me nkomra sisi e ne ento aso.